Litial re anacuan. Listolbal utlixnawal xsalisan tilhu nokoxk'echixtawal ru lixrahom di Dios chirix lixtenamit uchan ru lixtialalil rex loqoninkil. Sa xtolbal lisan tilhu uchtz'ilbal xsa nakak'eretal naqanjun lihu linaxch'olob rib xjunes. Tenaw litial utlitial ta ach'ab'an qere. Tenaw litial utlitial ta ach'ab'an qere. Teinaw litial, utlitial ta ach'ab'an qere. Sale kulbal, salikajela in, litial re anakkuan. Nakatawhong kamokuxikqib, chisolbal, lixloq lah atin ika Dios, uchiru lijona la in yoko chishnale bankil, li chaqrab li nakyoke chikwank, chi ach'ab'anbil. Renat katikiw litzolokein akotosh kotzbala akweli hu Santiago capítulo 2, versículo 12, nascheque chehokain. Hokain, cheshatinak, uchesk angelak, hokesh li tarakmank atin sa shpenep, shpani chaqrab, lineak eok chikwank chi ach'ab'anbil. Yoko chakskebal kachol chi atinak chirish li laje chi chaqrab. Uchirulihona la in yoko chisnalebankil kaunak li chaqraba in nak'aba imank li chaqrab li nangoshke chikwank chi ach'ab'anbil. Yoko chishkebal ajwiretal kaut naksa tiempo chik li Jesús ki basimank kwib li chaqrab. Li kwib chi chaqraba in li gishcholob li Cristo Jesús sali Nuevo Testamento ma nash risisa shna'aj li lajeb chi chaqrab. Kaut nakeshke li patzoka in re li Cristo Jesús chirish li chaqrab hual angel ru re chishjunileb li akwankeb. Chirisha in yoko chitzolok, uchiru li honala in yokahwi chishakbal, li esilha in chirish li chaqrab li Dios. Renak katikip na kotaw shkebala bokbal renak chashulbakong kamukaklak wilobal, utoti hok renak totzolok. Tihonko. At ka Dios nakalokoni nakatirkusigla kaba, salihonal hain. Lokonin bil at ka Dios kung sutrubel la sa shpen ahkwila joptesiyom at ka Dios. Para que taumane ka komon li kas li kitsinep at ka Dios li yokep chishkambal li tzoloka in sa lishkaushep sa lishcholep. Osoptesiyo at ka Dios shwa beresik li kinasan til musik. Kuchikuli na ahmang tzolek. Ahak tashakru li kabyo barre ram kilis chablakush. Sa shkabalakula li Jesus nangko tihok hokang tashak. Amen. Rebi naktotiklak nakotaush hultikankila kwenak salihonal aran salitzul sinai parqui ki ushmanqui li chaqrabik bechar parqui ki chaqrabi manqui li tenamit rikini la heb chi chaqrab li qawa Dios ki shkut besi chirul tenamit chanrunak tentote kwang hopoyenam ach'ab'anbil haru qela o naulak chiru kwang chi tzaptzoq Hoki alqela o naulak chiku kwang krahnak mag arach li kakulub mokosatarach kwang hopoyenam zoshben aruchichochain angel rure nakla o ach'ab'anbilako. Ut li chaqraba in li kishkos li Dios alitzul sinai hanjun reb li chaqrab li nangoshke chi kwang chi ach'ab'anbil abanan kwake poyenam ni kashkaushlan li laheb chi chaqraba in li kishkos li Dios alitzul sinai kwani kerek anak hain Hun li chaqrab li natzapok kheling arach na kyoke chi kwang chi sale kachol li arach na kyoke chi kwang chi ach'ab'anbil kwani ke yo crein abanan. Le kawasalmista salihu Salmo 119 versículo 45 nashkots hun utzu himbil atin chirish li santil chaqrab li Dios ut nashcheqe chi hokain di versículo 45 nashaqab chi hokain Tincholob shtiala la chaqrab chirueb di akwabeh. Ud inka tinkanak sa shutan janak nasche. Keretal. Di versículo 44 nascheret kwahtin pabla chaqrab chihunelik.
Junque kutan at kakwa. Kwahtin ber chimak aking kaush shbanak. Ninke inchol chisikbal la kwahom. Tincholop siya la chakrap. Chirueb li akwabeh ut inkating kanak sa shutan. Sinaknasche li salmista David arin. Atin rarokil, le kawa salmista rin chochiskebal hunik ausheh. Chochiskebal nakli chakrabain. Nashke sa ischol. Saklan chikatin chochiskebal. Lishonal chikwang chi achabambil. Hokanak li nakter chakrab li kini ak chakrab. Nashkambrib sa hunchik ausheh. Shbanak li kawa Santiago, shkatiabasi sa lihu Santiago 2:12 nascheke nakain. Li chakrab li nagoshke chikwang chi achabambil. Li tarakman kui atin sa kape hungkutan. Hapanan hun chakrab li nagoshke chikwang chi achabambil. Nakotosh kotzbala kwe nakrisantil chakrab li Dios hoshkatye. Kui brakal tzakal. Kui brakal. Naknakatiabasi li laheb chi chakrab. Nankahach sa kui brakal. Honakisibah kui li Dios chiruli perpokil pek. Kwan hun hachal li kisibah sa shben ish hachalali pek. Ut kwan hush kabrakalil li kisibah sa ish kabrakali pek. Ukauna hukain kishbahanu. Nakwataw atinak chirish li en rakal li kisibah chiruli shben perel pek. Li esilay nakataw sa lihu Éxodo capítulo 20 versículos 3 toxali 11. Utjokan kahkuin nakataw sa lihu Deuteronomio capítulo 5 versículo 7 toxali 15. Apanan nakwataw shkotzba lihu Éxodo nascheke chihukain li versículo 3. Mikwan halan chika Dios chikula injana inben chakrab li kistiba li Dios chiruli perpokil pek. Lishkap chakrab li kistiba. Mape chimokotati shalam hunak areru li kwang takek sa chosha mala li kwang taka sa ruchi choch chimko li kwang sa ha rubeli choch ma hupu bahakwip chirueb chimokota lo oniebru shbanak la ini kakwa la Dios la injun Dios ahsowen tinteneb li shmak li nabeh yukwabeh sa shbeneb li ralal shkahol sa shbeneb li rishmam ut li shikin ili shiknen ke ilok kwechan aban nakushtanaru chihunelik eblinen ke raok kwe ut ninke shpa blin chakrab jan ha ini kap chakrab li kish tsiba li Dios rikin ruhruk chiruri shpen perpokil pek to shik sali rosh chakrab ut naschen ke chuka ini versículo 7 ma pas kabali kakwa la Dios atikti shbanak li kakwa inka tishkanap chi inka tatishtoshmak li anita patzok shkaba sa tikti. Atinarokil hain li rosh mandamiento. Kishkos li Dios li kishtsiba li Dios li kiniruhruh. Utoshi kanakwan sa li cuarto mandamiento. Nascheke chokani versículo 8. Hultika kakwe li sábado. Renakta santo bresi. Kwan kwakikutan kakwe. Retat kangelak. Utabanu chishunilak angel. Aban, liskuk kutan haan hilobal kutan sa shkabali kakwa la Dios. Mahulik angel truk tabanula at la kola la rabin, likwing ud li ishk linenkek angelak chaku. La ketong chimokola hapte na mit likwang sa yank. Shbanak chiruk wakik kutan, li kakwa kishbanu li joshachot li palaw uchishuni likwang chisa. Utsa liskuk likutan ki ilank. Hokanak li kakwa kirosopte silikutan sábado. Ut kish santo bresichan li cuarto mandamiento li kish tsibarik in ruhruk li Dios li nakataw honak li kikanare talil chirulish ben perpokil pek. Ut dirati ni Dios nascheh kwi kena ho chiru ho chirish ki tsiba mank li chakrab ebain. Ha inish ben rakal chakrab li joko chi atinah kwi. Naknaka ere tal kai ba indish ben ka chakrab petiali joko chi shtia basinkil. Nakak ere tal chanrulish kwanghik li kwing li ish klipoye namrik in li Dios. Hay hun sum kwang. Chokre li poye nam rik in li Dios. Relik sitial. Hay li kabokbal. Habanan nakwatawsh kotsbala kwe anak kwan. Lishkap rakal li chakrab. Li nakataw sa lishkap perel li pek. Barco y bakkwili Dios. Utaina katausa lihu Éxodo capítulo 20 versículos 12 al 17.
Nakatawahkuy salihu Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, tosa li 21. Nascheli versículo 12, ana cuanto atinakrik ini ro mandamiento, li ro chakrap nascheke chihokain, chakwoshlok ilana la chukwa de naknaktakrok, la chu amsali na jechtish eakweli kakwa la diosa ini ro mandamiento. Toshik sali kwak mandamiento, li versículo 13 nascheke maani akamsi. Salis kwak. Sali kuk dasche mat mushuk sumlak. Kwan sakaranchik versión nasche mat mushuk kashar, habanari nasche mat mushuk sumlak. Li versículo 15 nasche mat el ak. Yo cochkanchi atinagri eni kwashak mandamiento, mat el ak. Udli bele mandamiento nasche mat yo bank atin chirish la kwas akwitz inchani noveno mandamiento. Lishpele mandamiento. Udrenak kachoy li shkabrakal li kitzib a mangrik in ruhruk li Dios chiru li shkab. Perpo kilpek. Naschel versículo 17 chihokain. Marairu li rochoch la kwasa kwitzin. Marairu li shakil li kwing ud li ishli nikek angelak chiru. Chimokolish boish lishbur tikmak a. Tarairu chanak nascheli la jet mandamiento. Haile nakataw sa liskap pera li alipek ho yogo jak chisya sin kili santil hunas chike naktsiba mil ho chirish reb li kwichi perpo kilpekay. Hana indi la jet chichakrap li nakataw sa lirati ni Dios. Hana indi la jet chisumkwang li nangoshpok chishrapal li Dios. Abanan sa liskap rakalil chirudikap perpo kilpek. Chalen sali mandamiento número 5, toh sali mandamiento número 10. Arin shakabambil sheil, chanrunak katsolshk ambalqib, chikibil qib hopoyenam. Pinika keretal ishben rakash kekechakretal naka anchan rukwang klingkwang hikchiruli Dios, hunsum kwang krikini Dios. Utlikabra na kekereta na karin yoko chish holominkil chirabinkil chano nakatsol kwang chikibil kip hopoyenam al prójimo chanak naschesa kashlan atin. Anak Juan nak akshkakanap chikan chicholcho barco en kebrilaje chichakrap lishben perel 4 mandamientos en kai mandamientos dinakosh amchish chi kwang sa tuktukilal chiruleka Dios utlish li kwakip chik mandamiento li negosh am chik kwang sa tia la lir kina bil kasli qitsin nakakchola chikan chiru hain nakakere tal nakli Dios ankits ibankre utkwili Dios kwang chihunelik li chakrabe bakwi hain te kwang chihunelik dento takashok shbanak li kakwa Jesucristo muko kichalta chish halbal Kichalban chischu aminkil, chiske balstia la lili chagra. Honak nascheke salihu exodo yal mat kamsin. Maania kamsichan. Abanan, li Jesús kishkechik hunch yalal hual cham. Li mandamiento ahí. Honak nascheke salihu Mateo capítulo 5, versículo 21, ut versículo 22. Kishakab shtiala li mandamiento hain mat kamsin abanani Jesús kishche eshin raom resil li yebil chakre li kashekaton mat kamsink li ta kamsink kwang shmak sa li raklebal atin a utla inin ke ere chanakisheli Jesús kui hunak ta hoskok rik iniras ritsin. Kwan shmak sa li raklebal atin. Ut li tishhob li ras ritsin. Kwan kakui shmak. Ut ta kamek chiruep li shning kalaru akhrakol atin. Ut li tishmahekwalish komon. Kwan shmak reshik sa shamlil li shbalba chanakisheli Cristo Jesús. Keretal. Arimo ko tial kamsing ta chikre disinkiras chuam hunakli poyenam. Inga
Li Cristo Jesús kishche li ani tish hob, li ani tish tsektana, li ani tish mahekwa li ras li ritzin, aksh etchikan li chakrab li kamsing chana kishche li Cristo Jesús. Li Jesús mo kuchal ki kanata sa shpen li chakrab chal choka anrach, ka li Jesús ki ko osa chamali nalep, cholo bankil sakal relik, li rahom li chakrab ebhai. Hokan kahwi kishche sa li hu Mateo, capítulo 5, versículo 27 ut 28. Eshin raom. Era bi hombre sile na kityemank mat mushuk sumlak. Audla inije ere na tishunil linash litishkatya hunak ishq utishra'iru akshmushaan sa shchol chanak nashcheli Cristo Jesús. Shmushbal li ishq sa liqachol. Honak nashchechak li mandamiento. Mat mushuk sumlak. Roshloq ingilin sumlahik. Habanali Cristo Jesús kishche. Mokotoh angel taru nakta chik rikin li poyenam. Rerah nakta mushrula sumlahik. Chani Jesús inka. Yalkah kwirik inak shaka ushla. Sha batsunle salaka ush li poyenam. Sha mushikan rula sumlahik chanak nashcheli Cristo Jesús. Okanak, li Jesús ki ko osas chamali hun chi esile bay. Relish la he chi chakra. Moko ki chaltach kishcherach makachis kwan kileb li chakra ba inem ko chanta kishcholo banish tiala linch manakeb li puyenam re bishkutan kileb. Halanchik lish tiala linch yo keb chi shakabamil abanan ne moko eb talah jib anel chakra. Li Cristo Jesús anah chalre. Okanak shrekere tal li Jesús ma hun kwa kish kanap chi ishbeh li santil chakra li Dios. Sa halanchik ban atin, kishke ban ishtialal, uchanru shokbal, aru rahom, kiko osas chamalinale. Hokanak salihu Mateo capítulo 22, versículo 34. Nak eman klipatzok, nak eblach fariseo, que era binakli Jesús, kishpatz sa reeb las saduceos, que chutubrib, utjun reeb haan kishpatz rechal balrish, atzolonel, par kwang tzakal elish ni malru kataklankil sali chakra, shana kishpatz lach fariseo hai. Atin raro kil, chanru kisumeli Jesús lishpatz a la fariseo hay. Sali versículo 34, tojali 40, nakatau chanu nakisume. Hebla fariseo karabina li Jesús kishpatz sa reeb la saduceos, que chutubrib, utjun reeb haan kishpatz rechal balrish. At solonel, par kwantzakali ishnimal ru kataklankil sali chagrab, kishchel Jesús re. Tarale kakwa la Dios chenchala chol chenchala kwamu chenchala kaush. Ha an lish en uchni mal ru chagra. Lish kap chanchana kwi ha an. Tarala kwasa kwitzin. Honak nankara a kwiblaat. Sash en likwib chi chagrab ha in. Koho ambil chi shunili chagrab udeb li profet janakishili Jesus. Hokan tsakanak ish cholob chirueb lish tsolom. Napali poyenam ni keshpa naklik aru kishba anul Jesus sash sumenkilish patzomeb ebli poyenam hain eblach fariseos eblach saduceos chishunir ebli komonaran Kwan sud nakli keshche nakli Jesus kirisish kwan kili la heb chijagrab kui bah chikish kanab sash nah kwan sud nakli keshche chihokaan habanan di chagrab ebain Aktsi bambilep chak sali nakter chagrab. Salihu Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, nakataulish ben chagrab le kishtieli Cristo Jesús re la fariseo. Nashtieli versículo 5. Tarale kakwa la Dios chanchala chol chanchala kwamu chanchala metzeo. Li Jesús moko kishtio ke tarah li chagrab ansali honal nakipatsekre. Aktsi bambil chakre talil. Li Jesús nashnau sali santilhu.
Utzalihu Levítico, capítulo 19, versículo 18. Nakataw, li shkap tasalal chikli chakrab li nakakeretal chiruli kwip chiperpo kilpek. Nakataw salihu Levítico, capítulo 19, versículo 18. Mat ahun krashik, chimoko chak esa acholi railal shbanume la kwech tenamitul. Chara la kwasa kuitzin honak nankara a kuip la at la inika kwacha nak man karing salihu Levítico. Ut nakla fariseo hain kishpas reli Jesus barkwan kreb li chakrab angel rushu minkil Jesus kishtiah kuire chara la kwasa kuitzin honak nankara a kuip la at a indi kuip chi chakrab chani Cristo Jesus. Kak ubah kung kamukak. Ani kiba nung krelipat soka in reli Jesus? Hun reb li komoni na shnawah kui rishli chakra. Ut karu lish kangela lahnawom chakra bhain. Tentosh tsilbal rish karu li esilli nash kamchakli hung chi tsibak li akwan kaya sa shkutankil. Tentorah nakishkut shtiala lili chakra bain. Habanan kuinen kakere tal li hunrakal en yoko chish tsilbal rish moko kwanta sak a ush chimoko yoke chish tsilbal rahrish matoh kwan krash kwan kilish santil chagrabli Dios inka li yoke ban chish chebalan bar kwan relilaheb angel ruchirueb chish hunilain ut kishcheli Jesus re nak chish hunililaheb angel ru li Jesus nashnaut qalru li shchol ho yale li yoke chish hatya linkilu chish chalbal rishraq rerach naqtat ane salimak ho kaanak li sumenk kishkeli Jesus reheb alach fariseos hain haan hun sumenk li kohko qalru zashnaach ut chuchu qalru nakishkere ut nakische charala Dios chanchala chol chanchala kwam chanchala metzeu charala kwasla gwitzi honak nankara akiblaat kishkut besish chaqalil reruli nale kwan kirkini Jesus shbanak kish hunahi lilaheb sa kwip chikok chaqrab chanchana kok chaqrab abadan nimlish kwan kilale re qat usbal re qat solbal re naqla o taqatsol shrabali Dios uchrabal liqas liqitzin atinaro kil pokpilo chisra bali qasliqits in honak nan qarraqi blao utrenak to okchira kek salit solo ka in angel ruah kish hultikan kil nakli la kheb chichaqrab ha anjun shkutbal li rahom ni Dios choqe mare apatsomaqui an li rahom ni Dios mare ni keshakwe haga la voluntad de Dios chankanak ni keshela kashan atin ut li rahom ni Dios barbutkwan Dilahe chichakra ba ni rahom ni Dios chokrela chukam chokrela kwan hik barnang katnumek uta ana ini nengos taksi sa shwene kelak achikreru shbanak nang hanaw oslok ink uta ini na okingrek angelak sa likachol sa likakaush renat katsol kwang sa tikilal utrenak toshik chirakek salit solo ka ini yoko chishkotzbal Lish chakrab ni Dios nakyoko chiatinak chiris lilaheb chakrab nakakere ho naknascheli hu Santiago capítulo 2 versículo 10 y 11 hunelik ta kwang mukotalah mukota osokta udilaheb chakrab ain hual sant ho lah echalre utani lah echalre li Dios lilaheb chakrab ain Nenkesh amiri holi karen. Kui huna palto na tupe. Tento kwan kip chish hunele bliru li karen renakin kata tupe. Uto kane ba kui lilahe chichakrab. Nenkesh amiri salahe. Ma huntruk ta palto.
Renakin kahkwi takatoch kipla osh banak chishunil na banumang ho re kusilal. Okbilojo na chelihu Salmos 48, chispa bankili chakrabain, uchbanung kil lirahom li Dios li tzibambil sa lilahe chakrabain. Nang kasyok lilahe chakra, mukoreta naktokolek, shpan ban nakakol bilo chikan sa shkawa li shkamik li Jesus chiruli cruz. Chihultikok kenak li shlaheb chakra bi Dios ha ali kalim barko inangka lemaki ut nakili katsahnil. Renaktos chahrik inishkikel li Cristo Jesus. Kakwili santil musikeh naru nahalokere li kakaush, naru nahalokere li kam, naru nahalokere li kakwanhik reshpanunkil li rahom li ka Dios. Kakwili santil musikeh. Hanak yok kawub li kachol, hanak yok raok sa li kam, hanak ting angkas choy balik angel hain. Okanajonas chelihu Mateo capítulo 7 versículo 21, mokochish junilta li nachoke kakwa ta oksalish ni mahkwal koharipal li Dios alish ni mahkwal akwa behiom li Dios. Kaahkwi bali nashbanu li shtak li rahom li katyukwa li kachoshail tyukwa li kwan le sa chosha. Atin rarokil li rahom tzibambil chiru kwiperpo kilpek la heb chichakrab sa shnaheb. Shben ni kaik chichakrab ng koshkam chishrab ali ka Dios, chanchali kachol, chanchali kametzeo, chanchali kahung shakalil, ut shkabra kalili chakrab ng koshkam chishrab ali kahlikit inhonak ng karakib lao. Hana ini esilal kwang salirati ni Dios, reshnawal, par kwang chichakrab li nakyokachi kwang chi achabambil, uthaan lislahe chichakrab ka Dios. Parbi kuning katauman, ngelabok balnak. Pasreli Dios la metzeo, re shok balilahe fichagrabai. Shbanakaan na kolok ke chirulinga us, uta anirahom li Dios, re nakashok sa hong komo nililahe. Holtika kakwe, chanchan likaren, laheb sa shnaheb, huna palto na tupek haan, angel ruchis hunileb liru. Mukotruk tanak hung kwip o shiwahkwit nakashok. Inkaning kamsin, inkaning elak, inkaning kakalikabanan, li kukupchik ni mushru, Kwa Santiago nas cheka na khun reb li laheb na ka mushru yoko chikan chis mushbal li laheb sa shna aheb chanak nas che ni kawa Santiago. Atinaro kil kapatsak kamets eu sa tigre li Dios renak katyu amir tashak li santil chakram honak na ulak chiru shulu hun kamukak lakwi lobal ut to tihok renak karak li tsolokai. Dihon ko at ka Dios nakabantyo siya kwe naksala santilatin tzibambil li chabile silal. Marko nakak-ekwire tal na kwang klahe chichakrabat ka Dios, marko nangkahatyali ut nangkasikre nakla o tatkarala at chanchale kachol, chanchale kametzeo o takatsolahkwi rabaleb li kaslikitsin honak nangkarakib lako. Chuatang anik chishu aminkil, rahlal kutan la santil chakrab, ut kuy li kamakwi nakamushruat ka Dios. Nakanaw nak kakwilat na rin katmesok ke, kakwilat na rin kachahok ke, siyagil hun akcholeh chokayat ka Dios. Tsakong tsakal rerua kuikin ut sishu amikil la santil chakrab. Osop te siyable ka komong partyo ke chikilbal, partyo ke chikabinkil, di la tuktuk kilal kanak ta shakikin sa shkabala kola li Jesus na kotihok, hokaan ta shak. Amen. Hokang tsakal, nakakela bokbal nak, chakwabik kichik kasutili chabil esilal hain rahlal sábado, chalin sa kwakip honal, tok sa kukup honal rilieku, sa shtia, shkush lipuk tesibal atin, Unión Radio 94.7 FM. Shkotsukakwik la kwami, wa Herbert tenijo tikakakwenak. Naknakanaw lityal na achabangke. Uthanain lityal re likakutan kilem. Di Dios Yosop te sinkakwe. Lityal re anakwan. Aran kichashkos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochis tialbash metzeorik ineb di ralalsh kaholi ishk. Dijo kalchike kanak. Aneb di neke papanre di chakrab di Dios. Ut neke eskula sa eschol di cholo paom di Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.